siyakukholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila Kwande Mzansi ibizo lami nginguThando Mahlangu indebele elihlakaniphileko nelifundileko bakwethu sigadangisela eGood Life Studios sine stage se-FM ngale ngaphasi nesama podcast nafuna ukuvela kumabona kude nafuna ukuvela enkundleni zokuthindana sehwatha nawune video nawune audio ofuna ukuyigadangisa namkhana ufuna ukwenza ama-advert ufuna ukwenza imikhangiso ezokudlala emhathweni bakwethu istudio se-FM sikhona ngale nasimniningwana angikhambi ngedwa-ke kazi ngikhamba noBile Masu Sukulwane sami sikaMhlanga ngikuloshise begodu ngikwamukele ehlelweni My Story with Thando Mahlangu mara kanti wayengiphazamisa Sukulwane sami sikaMhlanga ngikuloshise begodu ngikwamukele ehlelweni My Story with Thando Mahlangu olethelwa iPolar Still Water kazokhulumako lo kunqobile Masuku umntazana emanaleni othengisa ku-R573 unaphenyani kanti wayengiphazamisa angibona ukuthi ngifuna ukuyofunda ngithokoza kakhulu kwamambala i-episode lesi igadangisela eGood Life Studios yes bakwethu-ke namhlanje sikhamba noma wabanye abomma bokuthoma ebenza i-nursing ekade bahlogomela isitshaba sekhethu ngabo 1958 bengakabi nokuba ibhudanga bakwethu sikhamba noma uma owendrele kwaMahlangu kodwana yena uthena kavelako wathi mina ngimpedi akakhohlwa ukuthi umhlobo bani begodu ubuyaphi bakwethu namhlanje sikhamba noma ogada hlogomela isitshaba sonke ogada hlogomela nabagulako bakwethu uma odlale indima eqakatheke khulu kwamambala esitshabeni samaZulu kodwana kungaziwa sikhamba noma owafihla ihloko leya uKing Zwelithini egada phethe isitshaba samaZulu ingwenyama yesitshaba samaZulu namhlanje sizokuzwa ngokuzeleko bonyana kwakwenzenjani Ayibandaba ekwenza esitshabeni samaNdebele kwaNdebele ugogo muhle kanganga wena uyabonakala ukuthi bogogo abafundileko ngenkathi zakhe vele ngathi bekanobuwini ngiyambona ngathi usaba uWinnie Mandela nyana apha so yes gogo lotshani ninjani uvukile singazwa kini akuginyaka amaNdebele gogo hayi angigwinya marihloko isavela baginya umzimba wonke lokwasala ihloko isavela ngingumpedi mina ngiyavuma manje ugogo yena ubelethelwa kuphi mina ngabelethelwa eWitbank yes indaweni ibizwa ukuthi kukwaGuqa ngabelethelwa lapho ngabelethwa emzini wakaSopela ubaba wakaSopela umama ngwaka uzalwa kaMasirumule bamatla ngakhulela lapho ngafunda isikolo lapho i-high school ngiyifunde eSprings ePainville
e-high school yayibizwa uTlakula High. Ngafunda lapho-ke i-high school. Ngathi nangiceda ukufunda lapho ku-high school, ngathola ithuba lokufunda ubunesi. Ngo-1958 ngaqala ukusebenza njengo-student nurse esibhedleleni sase-St. Rita's eGlencoe le eLimpopo. Ngafunda lapho, bengaceda izifundo zami ngaba ngusister. Ukusuka lapho ngabuyela futhi ekhaya ngayokusebenza ekliniki eLinville. Kunekliniki eLinville ngasebenza lapho. Sasihamba ngamabhayisikili ningahleka. Ayijwayelekile aniyazi ngizake ngibone. Besibelethisa emakhaya ezindlini. Sihamba-ke ngamabhayisikili sihamba singena la emizini. Ningena emzini ngamabhasikili? Besihamba, angitsho manje sifanele sihambe ilokishi lonke le. Ngebhasikili? Manje sigibela ibhayisikili. Nesuitcase-ana yakho enezinto zonke ozisebenzisayo sifake ekheriyanini emva. Sihambe sibelethisa-ke. Abantwana bese basibona bathi, nesi ngicela umntwana. Ngoba bebazi ukuthi unesi angangena lapha kuleya ndlu. Naphuma la kusala umntwana lapha. Manje nasidlula ngamabhayisikili, nesi ngicela umntwana. Sihamba kanjalo-ke, uthi ungaceda ubuyele futhi ekliniki. Uma kukhona obelethayo bayabuya bazokulanda, bazokubiza lapho ukuthi endaweni ethize sekunomama obelethayo. Then from lapho besibahlambisa thina abantwana. 10 days yonke ungena endlini leyo umhlambisa umntwana toti kuze kube yi-10 days. Sibuya kuleyo nto thina kunesing le ethina esayenza ngalezo zikhathi. Asengiyasuka-ke ngachata, ngathi ukuchata kwakosa manje ngisuke eWitbank ngiyosebenza eMiddelburg esibhedlela. Lapho bokungcono ngoba besisesibhedlela, besisebenzela esibhedlela. Ukusuka lapho-ke ngezala kwaNdebele. Ngazokusebenza-ke la kaNdebele amakliniki. Amakliniki asesengaphansi kweNkosini. Umholo wethu wawuphuma ngeNkosi. Beniholelwa iNkosi nje. Manje benihola ama-check or beyiza i-cash? Beyiza ngamamvulopu. Beyiza ngamamvulopu ibuye eNkosini sihole-ke sisebenze lapho. Besilala khona ekliniki besingayi emakhaya. Besibereka ubusuku nemini. Silala khona lapho ekliniki, sihlala lapho. Uye ekhaya na utshayisile. Suka lapho-ke solo ngisasebenza kwaNdebele ngize ngapenshini angisasebenza solo kwaNdebele. Manje gogo uhlangana phi noNdrobela? Ndrobela ngihlangana naye esibhedlela la bengitraina khona. Angitsho manje kaMastaha lapha emzini angitsho bekusesemakhaya. Manje-ke ngoba bekangititshere ngiyabona-ke bekafuni umfazi wenesi. Manje bazikhamba-khambisa lapha esibhedlela. Wangidobha lapho. Manje gogo wathini kuwe nakakapho? Wathi uyangithatha wathi asitshade. Same time. Ngiyabona ubona intombi ehlele wathi intombi emhlophe bangithathele.
Abona ukuthi bazabe bangithathele ubungono sitshade. Ngabhala. Wathini gogo? Athi ngisafunda. Ngisafunda nje. Angikwazi ukuthi ungitshade uzongiyekisa uthi manje ngingimama ekhaya. Wena nangabe ufuna ukungithatha ngilinde ngicede ngingakacedi khona baba nangabe ukhona ukulinda. Hayiwa zame next door mina angikho lapho ngizele la uzofunda. Manje ke mde nangisuka la ngisuke ngiphethe into engizele la. Ngiyabona naye wabona ukuthi okungcono sengikhohlelele ukuthi ngiluze intombi le. Wakhohlelela ke ngafunda ngaceda ngaba usister. Ngathi nase ngoba ngathoma ukubereka ngiseWitbank. Kwakhona ke nangiseWitbank ayazongithatha. Nangizabe ngisuke eWitbank ngiyokusebenza eMiddelburg ngoba naye bekasebenza eMiddelburg eSozama esikoleni seSozama. Okay. Manje gogo impilo benjani kaDoka ngoba ngiyezwa nje ukuthi imali beyiza nge-envelope. Bengekho nokuba khona le mali elizihola manje thina sizazi. Besingahola sathoma sihola ngamapondi. Pounds, shillings and pence. Niyazazi. Gogo uthi yini nani? Pounds, shillings and pence. Abo penny. Bekubopondo abo sheleni nabo penny yabona. Bekuyimali i-currency yaleso sikhathi. Okay. Manje sasihola lezo zinto. Ngengiphe beyikulu zula enye iponde ngiyo beyikulu. Ucheleni angitsho manje bekuma imali eloss. Ucheleni nabo penny. Efast bekuyiponde. Manje gogo bekunjani kuba yinurse ngaphasi kombuso webandlululo? Besingaboni lutho into nje ukuthi kwavele kunalelo bandlululo thina abamnyama besingathathelwa ihloko kangako. Manje ke umlungu noma afunde ngaphasi kwakho njengoba ngangisebenza eMiddelburg. Ibhedlela lezi bezingaphansi kwe-Transvaal Provincial Hospital besithi TPH. Manje ke abaphethekwa ngitsho bokumabhunu. Noma wena ufundile ngaphezulu komlungu nabakusebenzisa naye babeka yena ngaphezulu kwakho. Ngenxa yayi apartheid leyo. Bongeke ube ngaphezulu umlungu abe ngaphasi. Noma angakafundi njengawe wena ufunde ukudlula yena. Mara beka yena abe ngaphezulu kwakho. Kungendlela sasisebenza ngakho. Manje gogo usuka eMiddelburg and then uzokubereka ngakwaNdebele. Ubujamo bezinto ngakwaNdebele bebunjani na uqathanisa neMiddelburg? Ubujamo angitsho manje izinto zasemakhaya ngeke zifane nezinto zasembusweni omkhulu. Bekunomehluko bokuphasi nyana mara manje ngoba bese sijabulela ukuthi sihelebha abantu bekhethu. Yes. Sifanele sizinikele. Umsebenzi wethu lo umsebenzi ukuzinikela enhle. Ayisimsebenzi ukuthi imali phambili. Umuntu phambili. Umsebenzi wokuzinikela uNightingale njengoba nazi istory saka Nightingale ukuthi ubezinikela. Asebenza ubusuku nemini anesamasoja. Ngesibaninyane esincane ebusuku. Manje nathi besinjalo. Besizinikele sisebenza ukuthi sisiza abantu bekhethu. Yes. Mara imali yona beyingafani.
Yo, manje gogo. Na kade niyokuthenga entolo njengoba bekusikhathi sebandlululo. Bebangani bandlulula nini? Bengeke bayeke bebasibandlulula ngitsho bowuthi na ufika esitolo. Bathi wena muntu kunefesteri ngapha ngemuva. Uyangapha ngemuva efesterini. Ufike usho into oyifunayo bakhambe bayilande bazokunikela. Bongangeni ngumnyango lo wesitolo. Ukungena belungu kuphela. Ngaleso sikhathi. Manje nangizwako basho musi kunala wakhe wabhodla khona wababhodla. Hey basho ugogo wabhodla wathi ngindawo izokuthenga la. Ngesikhathi ngisatrainer mara mina vele ngangivele indaba ye-apartheid lingangiphathi kuhle. And so bengithi umlungu naka angikhomba ubu-apartheid lobu bakhe bese ngiyathunukala. Besithi nasitrainayo nasisedlenkawu nasithi siye edrobheni besiza la eGroblersdal sizothenga khona. Manje ke ofile oza eGroblersdal omunye nomunye bekabaphathisa izinto ukuthi hey nami ngiphathela ukuthi bese ubhala ilist uthatha imali. Manje ngangithunywe ama-cosmetics ukuthi ngiyothenga ama-cosmetics. Manje la eGroblersdal kunesitolo sama-cosmetics. Manje ke ngendaba leyo yefestere nomnyango mina ngase ngangena kulomnyango. Nangena bathi kimi ungangeni ngapha iyangale uyokuthenga ngale. Manje mina ngabatshela ngathi into ngizoyithenga nayi ilangale azikho lezi zinto engizifunayo. Into engizifunayo nazi babathe phuma ngathi awu nginikeni lezi zinto ngikhambi. Maye bathi hayi ungangeni. Manje ngoba isitolo leso besingasibhizi kakhulu ngithenga silwile bengathenga sakhamba kungakangeni umuntu. Manje bahana ngathi mina nangithi ngiyokuthenga ngale ibe izinto engifunayo nazi mina ngize kulezi zinto. Imali yona ikhona unamathila amabili ukuthi imali yalaba befesterini nifaka ngapha yalaba beminyango nifaka ngapha. Bachithili inye ngithi nahake ngikani into ezo ngithatha imali le nifake ekuthili ninyele ngikhambi. Isigcino babona ukuthi ngiyahanelela kwathi lo phethe sebambizile wathi no mnikeleni masinyana akhambe lo muntu lo angeke akhambe. Nganginika ke konke lokho engikuthenga ngakhamba. Nangisuka lapho ke ngathi akhe lokho abokungana Nando's nabo bani bese kuyi-fish and chips nje into ethengiswayo. Manje ngizwa ngilambile ngithi ke ngiyokuthenga i-fish and chips. Nasifika e-fish and chips nakhona kunesimbi ehlukanisa abelungu nabantu. Hawu. And then ngale ebelungwini bona bafakelwa ku-greaseproof paper bafakelwa ku-brown paper. Yes. Ngapha ngebantwini iguranta. Iguranta balisikile balenza ama-square. Manje ngiyatsho ke ukuthi ngifuna i-fish and chips. Beza nayo ke ngale sefonyana bakhuthulela la phezu kweguranta. Ngithi ngeke ngikhona. Ukomkhani ungafaki kuleya mina ngifuna leli phepha lela ngitsho le brown paper nale greaseproof. Bathi awa sifaka lapha ngathi awa mina ngathi iguranta leni ayazi ukuthi ibuyaphi. Wabona njengonesi ngicabanga ezami nami. Uthi iguranta le mhlambi ibuye esibhedlele beyiphethwe izigulani or bayidobhile edustbinini bayiletha la wena uzongifakela ukudla lapha. Ngaphuma ngakhamba ngazichiya zange ngizithathe.
ngoba nokubhadala bengakabhadali aphuma ngakushiya ngathi ngangifakeli lapha ngizifuni ngakamba unelo la kwatala thukana kwaze kwathi lo sebenza naye umuntu omnyama waphuma ngomunye umnyango wazongitshela sengisestradini wathi hey phumulela ulisilingile wena umlayile ngathi anginanda athi umlayile awushuthi bekubudisi gogo ne bekubudisi vele impilo beyingenye indlela manje nalilanga ngisebenza eMiddelburg nasitshayisa besinokuthi sidlule edrobheni besiholile siphethe imali ngaleza ikhathi imali amacheke besisawatshentshe itolo manje ngitshentsha yami ubaba wakwami naye ungiphathisile ukuthi ngiyokutshentsha neyakhe ngifakile phesini icumbile ingakabila ivaleki ngiyathenga-ke ngithenga igrocery ngiyathenga naqeda ukuthenga bayenzela ethilini bayenza iyachoda itshentshi iyachoda ngithi mina itshentshi iyachoda lo mlungu uthi aha kusho lutho ngithi nangabe bekungimi ngichoda bongekhe uthi akusho lutho imali le ngeyami ngiyayifuna wayikhipha-ke wanginikela ngayithatha nangiyithatha uthi kimi Jason esidanki misisi ngithi vat danki misisi kuwe ngathi mina hayi ngikhambe ngayo esikolweni ngayofunda ukuthi ngingazothi komunye umfazi ngithi misisi into yangenza ukuthi ngikhodelela isikolo ngoba bengafuni ukuthi umfazi omunye misisi wathi aha je ligt matrones jo misisi ngathi matrones ni me misisi so werksam wathi nogala seyitho wop geld in sisak wakwata batsho ya ngiziphatha wogu ngoba ngiphethe imali eningi dabeni hospital le-Greybuy health angitshena kazi ukuthi ngiyabantu ababili ngithetho wop geld en sy persie hayi bese siphila ngekani beniphilele ekanini nawunekani ubona ukuthi lapha unamalungelo and bebasincitsha wona nedi ngendaba yombala mara siphilile saphumelela manje gogo Musibatsho wakhe waphekela ingwenyama ekhethule uMayitsha bese silapha ngoba besihlala kadla ulala eMusturlosi manje kwaba kungezwani ekosini nakuqala lezi zinto zobundebele lezi manje kwatholakala ukuthi kukhona la kungazwana khona bona bebasahanelela ukuba ngaphansi kwelubuwa iLimpopo lebeyisabizwa libuwa nakuthoma indawo yakwaNdebele isabelo sakwaNdebele nakuza kuthoma le ndaba yisabelo le ngoba abo SS nabo madoda bengibo abathoma lento le manje bephele beza lapha ke kuzokhulunyiswana manje nakukhulunyisanayo ke sekuyiwa ngekosini kuyobikwa ukuthi kufanele kwenziwe ukuthi amaNdebele nabo banenekhaya labo ngoba imihlobo yonke inamakhaya wabo amaNdebele wona asakhonza emaplasini ebesuthwini manje ke bona ke kwangazwana bathi no bafuna ukuthengisa amaNdebele bala ukuthi bona bangene kulento yokufuna ilizwe lesindebele lamaNdebele manje ke nasekubahambile lapha kwasale kuliwa kungazwana manje kuthiwa nalabafazi bakhona bafundile nabo bakhamba imihlangano yasebusuku
Batsho wena gogo. Mina angitsho manje uMakhosana wathatha udade omkhulu kaZwelithini. Udade wakuZwelithini wathathwa nguMakhosana. Manje-ke besijwayelene siphila sonke. Ninodade wabo likaZwelithini. Okay. Manje-ke kwathiwa ya nalaba bafazi bakhona bafundile bakhamba imihlangano yasebusuku bathengisa amandebele bahlaseleni. Hey besiphila kabuhlungu. Emini sikhona la ekhaya ntambama siyaphatlalala asilale ezindlini sisaba ukuthi bazosihlasela sisalele. Manje kwakosa ukuthi inkosi uMabusa wathi no kunokuthi niphile kabuhlungu izani ngapha. Atsho ngakwaNdebele. Atsho ngapha ngakwaNdebele. Kwaba kusuka kwethu ngale-ke siza ngapha kwaNdebele. Mina nginguJosiah Sikhosana sikaMusi kaMhlanga. Ngizalwa nguSimon Somkhahlekwa Sikhosana walalawo. Kwathi ngomnyaka waka 1969 ngingakhumbuli kuhle inyanga wafika la ekhaya umzala uMakhosana oyindodana yenkosi yakwaDlawulale uMaphepha wakaSomshashana. Kungathi kwathi uMakhosana lwathunyelwa esikolweni athunyelwe kuSomshashana esikolweni eNatali eBhekuzulu College ayokufunda afunde esikolweni sabantwana bobukhosi. Wafike wahlangana noNonhlanhla ogade indodakazi kaSiprian Bhekuzulu inkosi uSiprian Bhekuzulu. Lezo ngithi ngekade sivele eNatali ungathi kwenzeka ke kwadlula uSiprian lo esikolweni mina emhlabeni bona adluleke kwathathwa isilo uGoodwin uZwelithini ukuthi ayobekwa njengenkosi yamaZulu. uSiprian lo wabhubha ngo1968. Inkosi uSiprian yabhubha ngo1968. Kusuka lapho kwaba nenkinga zekhaya kenge kuhlalisana okuhle kenge kuphathwa nokuhle kwaba nombangwa. Umzala uMakhosana no umntwana uNonhlanhla bathwala isilo basithingisa kwaDlawulale. Angasahlala isikhathi esingangani kwaDlawulale ungathi kwazwakala ukuthi nalapho babanukelela ukuthi bakuphe eduzapha. uMakhosana wasuggesta ukuthi nakanje yinye indawo lapha singamsa khona singamsa kwamalumakhe kade atsho khona la eMajereni apha. Sasisesebancane mina ngangina 15 ubaba lo bekana 16. Sesabona bafika ke sisawuhelebha ukuhlisa impahla ekoloyini ukuthi napha bayini bazongena lapha sathatha impahla ke safaka ngeRandavuleni apha. Kanti beze nomyeni bathathu bakhamba nasi isilo ke bafike bahlala phansi bakhuluma nobaba. Awa kenge kube lukwalutho ni balala lapha ekseni bavuka bakhamba isilo sasala la. Manje gogo ngoba uthi wasukela indlu egqwele ifurniture indlu yakhe epheleleko kwaDlawulale. Ngajiya injalo sahamba nizimpahla kuphela Ozimbetheko. ezingizibhetheko.
namanje indlu leyo omunye nomunye uyifunayo uyazithathela. Isesekhona nanje? Isesekhona. Yo. Kula ngangifihle khona inkosi yamaZulu khona kuleyo ndlu leyo engayichiya. Wow. Bayatshontsha zonke izinto, batshontsha nangibuyela ngithola indlu empty. Yo. Okay. Kwenzakaleni gogo na uza kufihla ingwenyama yamaZulu ese ilanga licimile? Njengoba ngitsho ngithi mina uMakhosana ubethethe udadewabo Zwelithini ngomdala. Uma ngabe bekubusa nabafazi kusho ukuthi nguye ngabe wabusa ngoba bekuyi first born. uZwelithini belama yena. Okay. Manje ke kwathi uma kukhothama inkosi uyise wabo emva kokuthi bagezwe, umntwana uZwelithini bekasesesikolweni, esikolweni sabantwana bamakhosi. Bekalapho. Obekunesikolo sabantwana bamakhosi? Le khona le kwaZulu. Bekasesemntwana isikolo. Emva kokuthi kugezwe ke manje angisho nakuceda lezo zinto kufanele manje kube nokuthi ulandelwa ngubani inkosi ekhwathemeleyo. Bathola ukuthi umuntu ofanele nguye uZwelithini. Manje ke kwaba nebamba. Ibambela. Thina sithi ibambela. Manje nakufanele ukuthi kube nebamba njalo babona ukuthi uyakhula nyana uzothatha isikhundla. Kwaba neyiphithiphithi njengoba nibona manje kwenzeka lapha kwaZulu. Kuba nemibango. Maye kwatholakala ukuthi umntwana uGudwili usengozini. Njengoba niyakhumbula ngitsho nalo ndodana yakhe yabalekiswa yayofihlwa kuphi. Manje ke udadewabo lo wahamba ke nalo umyeni wakhe uMakhosana. Bahamba bayomthatha le esikolweni. Bambalekisa. Benza naye ke ngapha kaDlawulale. Manje uma balapha kwaDlawulale bahleli naye bathi asikwazi ukumgcina la endlini yethu ngoba bayakwazi la. Ngoba lesikhathi bamletha bakwaZulu bamletha nakachadayo. Angisho bamletha lapha enkosini bayakwazi. Wathi bazamlanda la. Manje kwakosa ukuthi manje bamfihle kwami. Ngoba kwami ngitsho laba bakwaZulu abakwazi. Nami abangazi ngoba bangibona nje ngesikhathi somshado kuphela. Manje ke kwakosa ukuthi ke eze ngakwami ke azokufihlwa ngapha ngakwami. Ngahlala naye ke. Mara ukuriski. Hey gogo bekuriski. Ngalezo ikhathi thina besingana ama radio, singana gezi, kungana ama phone, kungana means of communication. Bokuthi na ufanele ufone, bofanele uye eposini. Yo phone akhona. Mara sathatha leyo riski. Ukuthi noma ngabe basihlasele bengeke sikhone nokucommunicate ukuthi hey phela sekukumbi. Sahlala naye ke lapha kwami for free. Hayi lezi zinto zamanje lezi ukuthi wathi umuntu na hleze emzini fanele ube batali rent or ulethe usupport. Sase sihleli naye ngesihle adla lokwesikudlayo. Wonke nje aphila nathi sihlezi naye. Manje
udadewabo uNkosi uGatsha Buthelezi. Udadewabo bekatshadwe la eBinoni la eDavidton. Ahlala khona. Manje yena ke ngoba indoda yakhe bekungudoctor bebanefoni endlini bethethwe ngudoctor Dotwane. Manje imiyalezo beyifika ngaye. Imiyalezo beyifika ngaye ukuthi le kwaZulu bathini kwenzakalani. And then way forward yini. Yena ubethi nakathola imilayezo. Thina besinomngani wethu ebesijwayelene naye ifamily friend. Postmaster lapha ngaseMostorosi bekani angisho imafoni bekahlala abasemaposini ubofonela yena ke uma kunomyalezo athuba ngoba bengeke sikhuluma izindaba eziserious amafoni lawo akudala beyithi na ikhala ifoni ikhala imizi yonke net la kunefoni khona iringa othandayo bekayingayidobha lalele ukuthi iline leyo benjalo kusho ukuthi na iza kuwe boyizwa ngamaring ukuthi le eringa so kusho ukuthi ngiyami otherwise iringa the whole day manje besingazidumi zonke athi ubatshele ukuthi umntwana uyagula kusho ukuthi manje unama news nakasho njalo athi umntwana uyagula asihambeni siye edamini siyomcatheka manje ke edamini lapho angitsho yena bekasuka eDavidton thina sisuke eMostorosi sizohlangana bona lapha eDenelton lapha etolo lezi zakudala lezi yazibona intolo zakhe marupila lapha sanyana bokunedanyana belakhiwe lisesekhona ya nakathi umntwana siyomcatheka edamini bekasho lapho besihlangana lapho ndani ke afika sitshele ukuthi lena kuthiwani kwenziwani manje kwathi ke ngesinye isikhathi nakhona ke wafuna kuthiwa umntwana uyagula siyohlangana edamini simpeyide awasasuka ke sayompeyida umntwana edamini asifika wathi no sekuzwakala ngathi sebayanukelela ukuthi unganeno manje ke sakhulumisana uMakhosana umama wakhe nguNasikhosana SS bekungumalume wakhe wathi manje ke okungcono asimsuseni la ngoba nakho ngathi sebayazwelela simsuse simmikise kwamalume eMachiri ubaba lo wasibiza ke ngoba ngithe kade sisekhaya phasi nobaba lo wathi yo nina besana umuntu ovakathela lapha lo inkosi ubalekisiwe lapha buya khona ningakheni ifu nabantu kuzako la ukuthi ngubani lo nithi ngomunye wabantwa bami beningamazi khona nimazi nje sayiraga njalo kwatholakala ukuthi nesilo sichapulukile umuntu ophasi umuntu ofihlekako sijayelane naye ke siphile naye amalanga lapha sasinesitolo njengoba sikuthengisile isitolo sethu esilabhesa besingena isikolo la enzase khona eMachiri lapha so nasibuye esikolweni uhlezi yena bekahlezi imini yonke ekhaya pha uyabhoreka ngoba yikho into ayenzako nasibuya lapha ade sikhamba sonke Josiah orathi George sikhamba sonke asikhweli veni ngoba thina every afternoon nasibuye esikolweni abanye abantwana nabo ukudlala
besithatha iveni leya thina siyokudiliva sidiliva ipuphu imizi leyo yonke Waterval Pete Waterval ngakwaMagule Maruthuleni Totnala asijwayele vele ukuthi sikhamba naye hawu wena ukhululekile free nasijama kusiyokhlisa ipuphu uyakhwela ephezulu ahlisa amasaka epuphu ubaba wayibona wayizwa wasibiza wathi hey nina besana umuntu lo inkosi lapha nikazomthwalisa amasaka lapha sidawa baba asumthwalisa yesithi naye asathi hayi yekani ukehla miyekeni ukehla asuka lapha sikhambe siyokudiliva athatha idaskoti ebesiyibeke empokotleni lehloko athwale sidilive umuntu ovulekileko nasiye empolweni esandisi esikhamba siye empolweni athwale isibhoko sakhe selanga siye lapho ahleze ekhaya samthatha samletha la eMachirini bese simthengele nekepisi yokuzisitha istory leso Marako. ngisekhile uma sihlezi naye le manje baba wakambekana uthanda ukuthi aphela khamba naye nethi ngoba amchayisa umoya ngasolahlele endlini abone nendawo manje ke kwamthengela ikepisi manje lokho akudala le nkepisi enizigcoka manje bezingekho bukhona le nkepisi lama bathi ma-ayas ngiyawabona namthengele ayas amthengele ayas ukuthi azisithe bangamboni samtshintsha negama besingambizi ukuthi nguzwelithini besimbiza ukuthi nguPhesi Phesi Dlamini manje ubethina kahamba naye am-introducer athi lona ngusibari sami nguPhesi Dlamini yo isinde singako sokutshentsha inkosi igama beninganangenye indlela kodwa angisho manje besingafuni ukuthi bamazi baze bam-identify semtshintsha ke sathi nguPhesi wakaDlamini nawo-ke sathatha uPhesi Dlamini samletha eMachirini nakalapha eMachirini bephele siza sizomhlola esinye isikhathi nasifika sithole abhakisha ama-cold drink efrijini ingwenyama yonke angitsho manje benzela ukuthi kungabonakali umehluko naye bengeke bamshiya lekhaya ngitsho manje bekahamba aphila abosem bebathi nababuya esikolweni bazokusebenza lapha esupermarket manje-ke naye eze nabo-ke siyazibhiza usula ama-cold drink ngefatukwana upakisha ifriji hawu Phesi upakisha ifriji awu ngelinye ilanga sithi siyaya siyomhlola bathi akekho bayodiliva impuphu lemzini lokhu akudala abantu bebathenga impuphu bese ngantambama kuphuma iveni layitsheke bahambe badiliza house to house imigodla yempuphu le laba bathenga imigodla emikhulu thole bathi hawa uPhesi usayodiliva impuphu emzini ukhambe ngeveni yankara kele yazi ngithi isibindi esingaka sebathuthisa inkosi enkulu kangaka inkosi yakaZulu bayithuthisa impuphu yodiliva impuphu ngekepisi ayas ingwenyama uGoodwill Zwelithi bekathutha impuphu kwaNdebela adiliva impuphu lapha emzini bebangamazi bazazela uPhesi Dlamini ene wahamba wathi nakasuka lapho ukuthatha kwaDlamini hawu alogogo uPhesi Dlamini lo bekumntwana onjani yena nasenhliziyo naye kwasekumntwana ozithulele nje wangakhulumi kakhulu ene bekangakhombi nokuthi umntwana sebukhosini bekaziphilela nje besithi nangihleli sicoca naye
mara ngelinye ilanga ngiyabona ube nemicabango eminingi, ngiyabona mhloko angitshela athi hey, ube ngibiza mama mama, yazi mina nangikhulile ngeke ngithatha abafazi abaningi njengobaba. Ngathi why? Athi lento le engenzakalelayo le angifuni yenzakale ebantwaneni bami. Mara ngimangele ngoba nani senguye loyo Viere, nguye loyo ngithe ngisathi uthethe ngoba wathatha uSibongile kokuqala vele ekusukeni kwakhe, wathatha uSibongile. Manje kawu mina ngathi hawo uSibongile kuzaba nguye uNdlunkulu yale kaZulu yedwa. Awu sengizwa kuthiwa hawu soyathatha futhi. Hawu soyathatha futhi. Manje ngoba inkosi ngeke uyibuze ukuthi kanti wathi wena. Alogogo uhlala isikhathi esingangani uPhesi ngapha? Akahlalanga isikhathi eside kangako manje, bahlala i6 months lekami. Okay. Isikhathi eside 6 months. Manje lekwaSikhosana nakhona zange ahlala isikhathi ngoba wathi asahlala kwatholakala ukuthi manje ungathi igwebu seliyehlala ekhaya. Umntwana uMojina udadewabo uNkosi uGatsha wazomlanda wayokuhlala naye eDavidton, sebamlungisela ukumbuyisela ekhaya. And then manje nakhona befanele bayomenzela ibirthday i21st birthday. Wakhamba ke kanti sekabone nentombi eDavidton. Alo batsho gogo wagcine awela enza isiko Ngisafuna lamaNdebele. ukubuza lokho ukuthi amaNdebele Azange ahlale kangako ukuthi angaze akenzele lezo zinto bese azihlalele futhi bengeke awela ngoba besingaboshwa. AmaZulu bebazasibulala sonke, bebazasibhubhisa ma. njalo gogo. Zange wase ahleli nje. Naye umbona ukuthi usebus stop ulindele emhlana abizwa ukuthi akamara ngabuya manje sokulungile. Wase ahleli nje. Manje ufihlekile kamnandi lapha komzali uMakhosana ababanandebeza. Ngoba noMaisha kathi umuntu uphile ekhaya. Enhle kubaba wayekuthatha uMaisha ukuthi azokuhlala ekhaya pha ukuthi akwazi ukungena isikolo labo mnakwethu Sam nabo Justice nabo Daniel. Bebabathathu abomnakwethu ekade bangena isikolo lapha manje afuna ukumletha ku-environment ukuthi azobahlangana nabo angena isikolo. Naye ngawo umuntu ozako afika DJ nesilo esingilanga ukhona ngilanga sibo. Nomzali uMakhosana ubuya njalo. Uza naye uzophela mhlole lapha. Nomunye ubaba naye wakwahlala lapha bathi ngiParkson. Naye unandafika ahlala emalanga amathathu. So bamengela la. Mana sesiyakala bonke abantu aba ngebukhosini makhosi. 4 yabo sihlezi nabo lapha. Bekufike lapha ukuthi yo lapha ekhaya apha kuba nomntwana omntazana. Bathi akakathi igama lesikhathi. Athi ngokubelethwa ubaba amthi igama athi nginomakhosi. Ngoba solo sihlala namakhosi, usihlala namakhosi lapha. Wabelethwa ngo1970 yena uNomakhosi leyo lapha. Sirage ke uhlezi lapha. Akuzwakali amahemhem ukuthi bayamzwelela ukuthi ukuphi. Bekwafika la uzwakala ukuthi iziphi zalekhaya zithe hoki kancane. Wafika lapha ngo1971 if I'm not mistaken. Lapha kufanele khona ukuthi abuyele ekhaya
ayokuthatha over ubukhosi bakwaZulu Natal. Awana ngambala kwafika isikhathi eso ukuhlala kwamnandi ukade sinakho lapha uyakhamba. Enye into nakasahlala la ngo69 nangiyokubhala i-exam yaka standard 6 esese external lo. Athi no thatha iballpen nasizokubangela inhlanhla ngikhamba ukubhala ngayo. Yayiphaka fountain pen sasibhala ngama fountain pen lo. Iphaka ibhalwe Prince Goldwin Zwelithini Zulu. Angibhale ngayo besiceda ama exam. Ibe khamba kwakhe abuyele Natal. Bona abuyele Natal kuzwakala ukuthi uzobekwa ibe inkosi le. Kuthi kusese njalo eselakhambile kwadlawula lele umzali uMakhosana benenkinga naye yomndeni yombango omndeni. Bekufike lapho umzali uMakhosana banomkakhe umntwana uNonhlanhla babuye bazohlala khona la kiyo eRontabulele. Sesikhambile isilo singakhohlwa selesikhambile ukuthi usukaphi. Athumele igama amema umma wala ekhaya uAna uNosemo Tholiwe Sikhosana umka SS. Amtshele kathi manje kufikile isikhathi ukuthi uvakashele kimi nami ngizokutshengisa ubuhle bangapha. Awalibeka ilanga nedate umma ke naye abuthelele abomma bamaNdebele abaseduza bomakhelwane lapha bathola indawo ilokukhamba bakhambe bachinge Natal ke kuyogidinga umnyanya loyo. Nababuya ke babuye bathwele ingubo bona ubanothisele nangengubo wafika wathokoza wakhuluma wathokoza nalapha. Manje ke kwasakuthi manje athathe ke wathatha nakaceda ukuthatha wayokuhlala ke ebukhosini isitulo sakhe sasibukhosini. Manje gogo inkopi batsho okade umuphangazi ukudla zisesekhona. Zisesekhona ngizibiza usurvivor inkopi lezo zinendabeni. Gogo mangakasiphatheli zona mara sozibona. Isithombe sazo. Uzibiza ngokuthi ngisurvivor. Ithi set. Manje akutsho lokho akudala vele bethenga ngathi nangiceda ukutraina nangiyothoma ukubereka eWitbank. Umholo wami wokuqala ngathenga le t-shirt i-complete inakonke. Ina 6 cups 6 plates konke 6 set vele nje namagedlela khona ke nama-jack wamanzi wamabisi konke vele it was complete. Ngayithenga ngomholo wami wokuqala ngikho ngithi nendaba eziningi. Ngayithenga ngomholo wami wokuqala. Manje uma sengenda ngahamba nazo ngiyangitsho thina besithi na uzilungiselela ukutshada bowuthenga izinto ozozisebenzisa emtshadweni wakho loyo. Ngangithenga ke izinto ngibuthelela manje ngakhamba nayo ke ngaya nayo le ekhaya kwami le. Manje nangifika ekhaya kwami ngathola ukuthi ubaba wakami lo sekakhile indlu seyiphelele. Vele mina ngafikela ngakwami zange ngafikela ekhaya kwami ngafikela ngakwami. Manje kune furniture ke yabona ama-sideboard lawa akudala ni halas ngaphambili ngizifake lapho ke zihlobisile. Manje uma sesithutha siya eMiddelburg mina bengisemsebenzini. Ubaba wakami wahamba nomngani wakhe ke bathu fanele bayokulanda lezi mpahla le ekhaya beze nazo la
eMiddelburg eMiddelburg. bese ngithole indlu. Bona ngendaba yobudoda base baguga le sideboard injalo ihlobisile ngale dinner set la ngaphakathi bayiguga injalo bayikhweza Yo. Yeah. bakhamba ke nabafika kunendaba enye ngapha ngaseStoffberg beyibizwa ukuthi iTouta angazi ukuthi isabizwa njalo namanje nabafika lapha eTouta ke batholi accident ivene leya rola intaba le yaseTouta indlela khona beyihamba phezulu entabeni yakhalakatheka ngale basinda zange balimala bona mare iveni leyo yaphelela lapho Yo. isayibhodi nefurniture leyo yaphuka yafohloka isayibhodi leyo nabayivula bayithola isaphelele thina sethi leyo isaphelele akuthi ngitshone ukuthi kunwatheke mhlawumbe isibambo sekomisi next that's why ngithi isurvivor inendaba eziningi hawa isurvivor yaphuma injalo mari even leya kwabhala amabhuru ala emaplasini beza namatrekker bathi bazama ukuyidosa yakwabhala yachiwa lapho babo survivor elidina set leyo iberegile nangithi nehistory ngalesa sikhathi leso nase kuthoma ama-homelands la abo Piet Koornhof laba nabo Botha bebethi nabeze lapha ngekosini bebabaletha ngapha ngakwami ngoba angitsho manje yazi muzilokhu akudala nakuthiwa kusekosini kwakha nje izindlu zesikhethu manje babona mina indlu la eMosturlusi ke bekuyindlu yakhe ke kuhle isimanje manje manje nalokupheka ke utholakala ukuthi ngale ngekosini aboma basapheka isikhethu bakosa ke babalethe ngapha ngakwami ngibaphekele ke ngibadekele itafula isikhuwa sabo leso ke ngendlela ngazi ngakho ke ngibayenzele bebadla ngayo yona leyo iset hayi nendaba eziningi reg namanje sesekhona isaphelele how in how many years ayithenga ngomholo kuthoma muthi yangithenga ngo-63 ngo-63 ya ngo-63 bengwabhala yoko yaqedeni ukuphasa kwami ngangitsho ngathi nangiceda ngayo kusebenza eWitbank ngathi nangihola imiholo ngicala ngathengayo manje gogo uthi ubaba kwakho bekakhambe asiza abomachawe nakuzokufonywa iKwaNdebele le umachawe bekasengabi khona ngabi khona umachawe kungene vele kuneparlamente nase manje izinto sezilungile sokuthoma manje kuba neparlamente sebazoba ma-minister umachawe ufike ngaleso sikhathi manje gogo bekasiza bobani angumabhala nabo bese kunguye bambawayo ukuthi abhale angitsho yena bekangutitshere bekafunda angititshere afundile bambawa ukuthi nababhalela lePitori abahelebheke kubhalwa incwadi lezo bekubobani labo gogo abambawa ukuthi u-SS bebaza kakhulu bokunguye u-SS nobaba uMthweni uMadoda madoda Mthweni kungibo-ke babawa njalo kwaze kwenzeka ukuthi manje naseyiya phambili kwaba nabanye abangenayo-ke abahelebhayo mina sekuqala kwenziwa bamaminister yena wakwamlowala wathi yena ipolitiki
ayisindwakhe yena ungititshere uhlala lapho akafuni ukuba iminister ndani laba abanye bangena-ke bumachawe bafika ngalezo ikhathi bona. Manje ingwenya mumayitsha lo bekangangani ngalezo nkhathi? Umayitsha Cornelius iye bekwaseseyisokana ngoba uMasilena bekumuntu vele bethanda ukuvakatshela ubaba wakami lo njalo avakatshela. Nafika ngiphekile ngibaphakele wathanda nesandla sami lesi. Kwathi nakenza i-birthday yakhe ye-21st wangicela wathi ngicela-ke uzokuphekela abangani bami ngiyenza i-birthday. Manje-ke ngacela umeme omunye umeme Koti bekafundisa khona lapha eWaterval. Ngacela naye-ke ukuthi asihelebhane. Sahelebhana-ke bekayenzela eklasini bekunganamahholo izinto zamahholo lezo zifika muva. Eklasini-ke lapha eNdedema sahlobisa-ke sapheka sinayo umeme Koti loyo siphekela leyo party yakhe ye-birthday. Manje gogo kunala ngikuze uveza khona ukuthi ubaba kwakho wala ukungena eParliament lapho bekafundisa kisiphi isikolo and then uthi bagcine bamakhela isikolo lo khana sikhuluma ngaphambili bakhe isikolo la azokufundisa khona eduze. No kwathi nabasisusa leKaDlawulale basiletha ngapha bekwakhiwa iMayisha. Bekwakhiwa iMayisha. Beyakhiwa iMayisha. Manje-ke isikolo lapha eWaterval bekuyindedema. Manje-ke inkosi-ke uMabusa wathi no abamfake lapha eNdedema afundise bazathi nasebacedile ukwakha iMayisha bamikise khona ngoba yena wenza i-maths kakhulu ne-science ayofundisa eMayisha. Manje wafika nasifika lapha eWaterval wafundisa eNdedema kwathi nabaceda iMayisha leya bamthumela khona-ke wayokufundisa khona. Isikolo sona nasifika lapha bebabhizi basakha besingakapheli. Bekungomuphi umnyaka gogo? Nkosi yami uthi mara. Ugogo akasakhumbuli. Qondo lona se yazibaye bahleke nangibatshela ngithi mina nina abantu be-technology uma nginitshela ngingathi i-memory stick le seyigcwele. I-memory stick seyigcwele manje ngendlela igcwele ngakho seyi-eraser lezi ezinye izinto ngoba yenza ispace ukuthi kungene lezi injalo phela. Nje i-memory stick yami le seyigcwele. Phela i-87 years it's not a child. 87 gogo. Gogo na 87 years nje. Ngina 87 years. Mara ngimsulu. Ungacalculate ngoba 1939 ungacalculate nge-14 March 1939. Gogo musibacho. Ungomunye walaba basungula into yabo gogo abajima ngakwamhlanga. Abenza ama-aerobics. Angisingomunye yimi angisingomunye wabo. Umsunguli wayo. Ukuze ngiqale into le sabizwa ilento umbuso lo iNelspruit. Iye. Saba ne-invitation yokuthi
kufanele kuye abantu abaretireile emsebenzini bafuna ukucala i-senior citizens parliament. Manje-ke samenywa ngilaba nje bayinibizani laba beMiddelburg umasipala lo Kangala district. Kangala district ke yasithumela ama-invitation ukuthi ke fanele siye le Nelspruit yosungulwa i-senior citizens parliament. Saya ke lapho nasi lapho ke basibona umbuso omkhulu eCape Town bafuna ukwazi ikhalo zabantu abadala. Bafuna ukuzokwenza imithetho yabantu abadala. Manje bathi thina ngoba sisiba abantu abadala asazi ukuthi sibhale ini. Manje sicela nina babiza bungithi la kaNdebele nabaseMiddelburg. Saya ke samikiswa khona le. Nasifika ke bathi sikhulume ikhalo esizibonayo ebantwini abadala. Nani ngabheka emithethweni kwaku 2006 nani ngabheka yonke imithetho yabantu abadala ibhalwe 2006 ne. Ibhalwe 2006. Nami I was one of them. This time I was one of them. Sakhuluma ke ngendaba yemiholo le ukuthi abantu abadala ama-conditions abahola ngawo awasi right, yabona. Kusho ukuthi omunye nomunye beka afaka ama-input wento ayibonayo. Leyo ke iyayi general sonke sasikhuluma leyo nto indaba indlela yomholo le ukuthi ayisi right. Ifanele ungathi yaphuculwa yenziwa ngcono njengoba nibona manje namhla sekunabo SASSA. I was one of them abatshintsha lemithetho. Namanje nama-indication akhona ngawagcina ngisawaphethe. Ne program yalelo langa still have it. Usayiphethe nayo Ngisayiphethe. Ukoko ubeke i-coffee set yonke lezi izokubhalelwa yini. Sazibekile ke in more than 60 nalento yokuthi abantu abadala ama-queue amade fanele kube nala emabhenki kubekwe leso scripting sasiphethe lese ngabhala ukuthi abantu abadala emabhenki naseyitolo fanele bangaqueue nabanye abantu akube nendawo ezawubhalwa senior citizens kuyiwe lapho. I still have it i-script leso. Yoko. Then sathi nasilapho ke nasizophadlalala ngelanga lokugcina ke basibuza ukuthi manje ngoba siretireile sizokwenzani. Well sathi thina plow back to the community. Yes. Meaning ukuthi manje siyokusebenza for free ku community. Sibuyisele amandla wethu ku community. Well abanengi bathi bona bayocala ama-crèche nani. Ngabheka ngathi mara abantu abadala bona kunalapha babalwa khona ngathi mina ngiyoxhogomela abantu abadala. Nasuka lapho ke ngalo 2006 nangibuya ekhaya ngibuya kuleyo parliament. Ngaqala ke manje ukuzama ngicollecta abantu abadala kwabanzima. Nangiya kuma social worker ngibatshela ukuthi bangisize bathi kimi emhlanga lapha umuzi omutsha
kugcwele abantu abatsha, abantu abadala uzabatholaphi? Hawu. Ngoba kugcwele abantu abatsha lapha mimizi le yabantu abatsha. Hayi ngabona ukuthi labantu laba bayangidiscourage mara ngeke ngibe discouraged. Mina ngihlala la kwaMhlanga ene ngiyipensiona. Bakhona abanjengami. Ngazifunela ke mina ngifumana Daram ngadopa senza ama-meetings senzani bangijoyina Daram saze saba umbalo. Nasiceda ke mina ngathatha amaphepha ngathoma ke ngayiregistera le nhlangano yethu le ngayiregistera embusweni. Yaba registered under a non-profit organization ePitori. And then ngayiregistera futhi ku social services. Nakhona ngayiregistera. Manje ke le ku non-profit organization certificate ebangipha sona bangipha uyabona umsebenzi government miningi abafanele njengesitolo ukuthi nawufika bile bakunika. Saphuma muva sesicalile saphuma ngo-2010 certificate leso ngasiregistera. And then ke ngoba le eMpumalanga bathi na uregistera le kube khona uletha le certificate ngapha sizokuregistera nangapha ku department social services. Ngathi nangisithola ke ngasubmitha ngale nakhona bangiregistera. And so le nhlangano esinayo lapha ayisikudlala, it's registered. Wow. Yo gogo. Ugovernment uyasisubsidize. Uyasipha imali ukuthi abantu abadala labahlangene khona bafanele bahlale ngendlala. Manje uyasipha nemali, uyasifakela imali. Sithola imali siyapheka lapha ya. Abantu abadala bayadla. Sidlala ama-games, siya-exercise. Manje sekukhona nebebhola, ne-club yebhola. Iyawina. Idlalaphi gogo? Sidlala khona lapha ya. Badlala ibholo serious sinegere ngizanikhomba ithombe zakhona. Ayibo. Serious. And then kunama games ke every year. Yes. Kuba nama games. Aqala from umasipala. Azayoceda ku provincial. Sihlangana all 9 provinces. Kudlalwa ama-games bese nakuphela lapho kuba ne-senior citizens parliament. And it's a real parliament ngoba nasilapha ya. Yes. Ngathi ngiyakubona gogo. Njengoba nibona lapha ya eparlamenteni. Yes. Zama-province nalene Cape Town. It's just like that. Nalapho senior citizens parliament. After kudlaliwa ama-games ke kuhlangene all the 9 provinces. Sonke 9 provinces kungenwa eparlament. Khuluma kayi. Mbereko wakho ke lokho kumsebenzi oyenzileyo. Mara manje mina sengiretireile ngifake laba abatsha mina semanje ngiqhuba nje isikhathi angisase in office. So uyawalka ngenyawo uye showground ubuye every day ngiyayenza njalo. Ngize ngathi abantwana bangimedele ngekoloyi ukuthi ma-kilometers mangaki. 2.5 ukuya 2.5 ukubuya. Engiyihambayo every day ngisayihamba namanje. So kusho ukuthi a day
a day ngihamba 5. 5 yeah 5 2.5 ubuya ihlanganisa yenza 5. ubuya. Yo. Nangifika ekhaya ngihlala ngifike ngisebenze ngiyapheka. Godu Ngiyapheka, ngiyaklina, ngiyahlakula, ngiyatshala, ngiyanisela. yo gogo Ngiyavasa, ngenza yonke le misebenzi. Iye. oh wow gogo gogo ngiba ukubusela emuva kancane ngizwile ukhulumisa uPhesi aka uPhesi Dlamini aka uIngwenyama uZwelithini ubudlelwane gogo bakho nabantu beNgwenyameni KZN babanjani ngemva kwalokho wamenywa nakabekwa esitulweni nalokha ilanga nalicimako na Ngagcina ukumenywa nge-21st birthday yakhe. Then from lapho ke bese sibonana ngoba udadewabo beseka bathuthile babuyele le eKZN. Manje bengithi nangiyile ngiyomvakatshela. Sibonane naye. Kodwa bokungasikangako ngoba bokumuntu ohlala busy ngesinye isikhathi besithi nasiya sithole bathi ukuphi kodwa besiphele sibonana. Ukugcinana kwami naye bokusagcinana nasiyobeka udadewabo lo uNonhlanhla. UNonhlanhla lo nginomntwana owathiyelwa yena. UNonhlanhla lo enimbiza ukuthi ngundoni nale emsebenzini. NguNonhlanhla igama lakhe. Walipha nguye udadewabo. Udadewabo lukaGoodwill Zwelithini. Wathiyelwa yena. Walipha nguye ngoba wathi nakaqeda kwendala kwaMahlangu. Wabelethwa uNonhlanhla lo. Wathi sifikisene vele naye asale kuba nguNonhlanhla. Manje bephele bathi nabambhekile bani umyeni wakhe uMakhosana bebabizana Chom. Athi Chom bheka umtshado wethu ukuthi sokhule kangaka. Bebameda ngayo iside yomtshado wabo. Uyabona umtshado wethu ukuthi sokhule kangakanani. Yeah. Nana ngaleso sikhathi nasiyobeka uNonhlanhla. Ngoba angisho inkosi ayiye esifeni. Iye. Manje uza emva kwendaba. Manje besilapho ke thina waze wafika ke siseselapho ke sahlangana lapho kwaba kugcinana kwethu naye lapho. Nakabekwe ebukhosini zange samenywa. Namanje zonke lezi zinto ezenziwayo asisaziwa umuntu lekazi. Akunamuntu ngaphandle indima eqhakathekile. Mara boNdlunkulu bona bayangazi ngoba besihlangana njalo kwadadewabo uNonhlanhla besihlangana njalo nakunemisebenzi bengiya sihlangana lapho. AboNdlunkulu bonke bayangazi. Se abantwana abangangaziyo abantwana lapho kuqinisile. Manje kwaphela lapho ubudlelwana nathi. Manje gogo batsho okatangu MEC we social development uma uLindiwe Ntshali wakhe weza ku-organization enu le kwaMhlanga Solomon Mahlangu Stadium. Bekeze kuma-Golden Games. Ama-games wethu la abizwa ukuthi ma-Golden Games. Ngoba ngawabantu abadala sigolide phela. Golide gogo. Ubeze kuma-Golden Games kusho ukuthi umnyaka nomnyaka akuyiwa ndawo yinye. Keka nama-province la wonke. Manje ngaleso sikhathi bokuyilento kuyi-competition. Angitsho i-competition ama-games la kuyakompithwa. Angisho sihlangana
nakuvo masipala sithoma kumasipala Thembisile Size wo ku-region. okay na manje ke lapho nakezayo bokuyi-region kuyi-region yala inkangala Kangala region yayenzelwa la kaMhlanga wase uyeza-ke la lokuze bonke abantu ababengaphansi kwenkangala ya njalo manje every year kuhanjwa njalo step by step ukuze kuyophelela kuma-province ku-national national iphelela ku-national kuhlangana wonke ama-province la gogo can afika ku national hawa mina zakhe ngifike zakhe ngiyazibabalela ngifuna uzibulala ngidlala nje ama-games nyana soft mina ngidlala i-golf shooting yini lokho gogo igame leyo sidlala ama-tennis ball siwashaya nge-hockey stick njenge-golf so ngiyayibona igolf mina ngidlala leyo hayi angifuna uzibulala abanye manengi abanye bayagijima ayikha lapha kuyasetshenzwa nani hey angazi sokuthi lo nyaka bathi ayizuba khona ama-golden games bathe lo nyaka wazuba khona bengizanimema nizobona kwenza ama-relay kwenziwa kuyagijima abogogo badla phansi bayagijima then nalaba bebhola kwenziwa into eningi ningahleka mara kumnandi Siyabonga. Kaziba kwethu nguSesinonhlanhla Mahlangu ekade ku current affairs ku Kwekwezi FM bekangendabeni iye kundo hawu iye kunina gogo lishanda phama khona gogo muhle nami ngimahlangu bengamdada yonke bengamlinda Ngikambhudungela nje akazenzanga ukuhlala angilinde nangithi mina nangabe ujaha ukuthatha wena okungcono udlule mina ngisafunda wasacrifice ukuthi angilinde ngizomlinda wabona ngizihlaba ngowami umkhonto la mase sisonga ke the overall of the show and your word of the day. Well, overall of the show nginombuzo kugogo. Iye. Gogo injani 87 years ethenja. Hey bengisatshelo sisi lapha. I'm so happy. Ngiyayi-enjoy wholeheartedly. I'm happy to be this age. Yeah. Ugogo usachefula Grootman. Usatshalwa sengitshengisa ama-carrots nama-green beans. wow Atshalwa nguye. Gogo. Ngi-happy. uyibonile I've no regret. Oh, breakfast yakhe wena. nathi asizidli into esinjalo Qobe sitsina. basho akusisehotela mara ukudla kwalapha ngekowethu hey gogo akadlali njalo nami nangikhula ngifuna ufana nogogo Mina ngizirobhi angifuna ukukhuluma angizirobhi. Plus yazi anginamuntu ozathi ayi lokhu angikudli lokhu ngithini. Ngithenga konke engikufunayo. Yes. Le mali mde ngiyidle ngiyisebenzile. Yeah. Kabuhlungu ngikhwela ibhayisikili. gogo sengizomvakatshela ngizokudla i-breakfast yamayemo Yeah, well kokugcina ke gogo mhlambe vane uzizwe njani na ubona ama video nendabeni ezithinta pheze umlando weSouth Africa
khulukhulu mhlambe nengikhathi endlulekizo nina njengabantu abakhulu nezinto ezenzakalako nje mhlambe embusweni. Ngizwa ubuhlungu izinto ezenzakala manje. Ngoba empilweni la eSouth Africa besiphila kamnandi. Never mind apartheid beyikhona, incindezelo leyo bekuyinto besikhona ukuyinyamezela nokuyilwa njengoba ngangiyilwa mina ngingafuni ukuthi bangenze. Kodwa lokho kwenzeka manje solo kwafika abantu laba babuya ngaphandle. ISouth Africa leseyitshintshile. Seyingelinye ilizwe mina engalaziyo. Izinto ezenzakala manje. Lokho akudala kungakafiki labantu bokufika lapho. Besiphila kamnandi. Noma se i-apartheid le yayiphelile. Besinganama fence. Nekhiya besilala ngaphandle nakushisa, silala ngaphandle nakushisa. Singakhiyi nezinto zama-burglar proof bezingekho. Bokumnandi nje kuyimpilo uthuna uhlangana nomuntu umbulise udlule. Okwanamhla umuntu uhlangana naye wakubheka ushaya uvalo. Ukuthi ucabangani ukungenzani. Into yamoshwa ngilabantu bokufika bafundisa abantu bethu izinto ezibuhlungu. Ubutsotsi nani nalezi dakamizwa lezi ezibhema manje lezi. Umhlaba lo ugucukile sowungomunye. Nokungcola sowungcolile. iSouth Africa bekuyindawo eclean, healthy and peaceful inganazimpi. Besizwa nje izimpi lekudele. Manje gogo ngoba dinner set le ye-survivor isesekhona. Na ungakhe uyithengise ingawetha malini mhlambe ngomlando nayo ungayibiza malini? Mina seyiphele enzela nengwenyami. Angikwazi ukupraise mara i-dinner set leyo umabona uza kukhombisa isithombe sayo lapha. They very expensive. Ngaleza ikhathi sisathenga ngamaponde. Bekhona nezi izinto zama import. Le ayi-import ayikayenziwa la eSouth Africa. I-import ngayithenga ngama-Guinness. I-pricing yakhona bekuthiwa ama-Guinness. Ngayithenga ngama-Guinness. Ukuthi nje singayivala mhlambi 200,000. 250,000. Ingathini. Phela inomlando phela iberegise bobhoda. Yaberegisa ingwenyama uGoodwill Zwelithini. Yaberegisa ingwenyama uMayitsha. Uya understand. Abomabusa besala. Survivor ku accident. Yonke into Ay gogo 250,000 on a table. Angazi ukuthi mhlambe ngiyayinyaza ngoba ngiyami. Mara ngalezo khathi kusasebenza ama-pounds, pence and shillings. Ngoba bokuyi-import. Ngayithenga price yakhona bokuma-Guinness. No, gogo sithokozile. Thandosi mina ngingatsho ngithi sithokoze uBA Mabona ukusihlanganisa nogogo. Ngiyavuma kando. Yathoma umbona mina ngazi uNdogo. Mina gogo ngazi indodakazi yakho. UNonhlanhla ngisebenze naye emhathweni Gqwegwezi. Ya sebenze kuhle khulu kwamambala ngibiza Tapit. Thokoza kwamambala Thandosi. Ungekho ngazi mina angithandi ukuvakatshela abantwana emsebenzini. Angivakatshelani emsebenzini abantu abamanga bavakatshela emsebenzini. No, sithokozile gogo ukuthi usivakatshele namhlanje engaphakathi ku My Story noThando Mahlangu. Yes. Mhlambe ngaba mlayezo chinga kumbukeli wethu
unganyazi umuntu abakuboleka yena ukuthi umkhulise ngombana angekhe wazi ukuthi ukhulisa ubani. Kungenzeka ukhulisa ingwenyama yesitshaba esithile. Sikufunda lokho namhlanje ngogogo esinayo namhlanje ukuthi ezandleni zakhe kudlule ingwenyama yesitshaba samaZulu. Amanye amaZulu awamazi ugogo kodwa ingwenyama yona bayayazi. Ngathana ugogo azange adlala indima yokukhulisa indodana ebeyindodana ngaleso sikhathi. Kungenzeka ukuthi nomlando wengwenyama ukuthi lizolithini ngaba siwazi. Manje ke empilweni omunye nomunye umntwana omkhulisako yazi ukuthi kusasa ukhulisa umholi umuntu osiphambili. Ngicabanga ukuthi umbukele wethu uyawubamba umlayezo loyo. Ngiyavuma. Ngiyathokoza Thandosi. Bakuthola phi Monday to Thursday Grootman? Singakwethu ihlelo lithanda kunqobza. Yes, Singakwethu hlelo ngakwethu 9 to 12 emhathweni kwekwezi FM. Nangithi 9 to 12 ngitsho u9 webusuku no12 webusuku. Nakudaba kubusuku thina siyawavala amahlelo. Monday to Thursday lapho bazosibamba khona. Uthi Thursday kuthiwa weekend. Thursday kuthiwa weekend. After party la. Nice hour. Ngezwe omunye umlaleli aphazama athi ngithokoze bobo kungolosihlanu wathi awa. Akusingolosihlanu kungolosine silimela ulosihlanu. Omunye wathi yabona vele ngiyayivala sengiyivalile vele. Sasa ngivuki ngilovile. Wena ke uzasala ubatshela ukuthi kwayini ngilovile. Ngiyaqeda namakhuwa. Itholakala kuphi emhathweni or emhathweni. U9 wantambama. Kwekwezi FM. Kwekwezi. Bakuvulelele gogo ngilalela uzongile. Abangivuleleli bantwana bamvane bahle especially abazukulu. Bathi radio bagogo le solo yathengwa. Ise stationini seNdebele idlala netikwa ayichinjwa sokwazaloko gogo ayihlale nedapho ngasachita bathi gogo solo yathengwa ayichinjwa ijame ku station se radio Mutini noma ungayichange so angekho isayandrawo iyajema iyangiraranela abantu ayichange vela ngivumi ayiphathwa hlala eceleni kombhede. Wow. Ayiphathwa jamile station se radio ayiphathwa. Bakwethu sigadangisa iGood Life Studios sine studio se-FM ngale ngaphasi nesamahlelo akumabona kude. Nafuna ukugadangisa i-audio namkhana nafuna ukugadangisa ama-advert sikhona istudio se-FM ungasihwatha lapho sikwenzela yonke i-production uphume lapha uphethe i-product. Nafuna ukuza ngapha ngemahlelweni akumabona kude nasemniningwana ungasihwatha nawe sikwenze ukuthi ibhudango lakho lifezeke lokuba ne-podcast. Yes. Thando njengoba sachilo ihlelo lanamhlanje silethelwe iPolar Prepaid Still Water. Lami ibizo ngincubile ngwakamasuku umntazana othengisa ku R573 lapha ePolar Mall. Angitholakala lapho kuphela konke nje na ku social media ngiyaphithizela. Thando namhlanje ugogo iPolar Still Water ithi iyathokoza istory simnandi kangaka. Ezinye ezibe singazazi namhlanje sizazile ugogo sicocele kamnandi khulu bathi nakamanzi gogo ugoga ngomi iPolar Still Water ikhona. Ngithokoze ngizakhe ngisele ngifumula ukubilisa amanzi. Gogo la hloliwe like ahlolwe rehe konje nithini isihwahwa senzani? Wangapha awanasihwehwe gogo ehla kamnandi khulu angekho wezwe vele nokuthi mamanzi wepompini vele pure. Bachuza kuphumula ukubilisa amanzi. Gogo ukubilisa amanzi. Awuphumulile gogo bakwaPolar vele bathi phumula uphole nemoyeni. Ngithokoza kakhulu. Gogo sithokoza kakhulu kwamambala ukusinikela isikhathi sakho. Waba nathi langa lokho ukuthi sigadangise nokuthi uzosindlalela ngomlando walapha ubuya khona nomlando wengwenyama uGoodwill Zwelithini
wasivezela nokuthi ikhambo lakho libe njani lempilo. Sithokoza kakhulu kwamambala. Hayi nami ngiyathokoza Iyo. konke lokho nikwenzayo. Ningagcini ngami. Yes. Nigcine niyenze ukufikela nezizukulwana Yes. sizokwazi ukuthi la kwaNdebele kwenzakala. Ngaphandle kwenu ngeke sazi kunabanye abafihlekile esingabazi. Abanye sizwa ngendaba ukuthi ubani bani wenzeni kodwa singamazi ukuthi simbone ngamehlo. Or sizwe yena akhuluma. Siyavuma gogo. Thokoza lokho. Bakwethu sithokoza kakhulu kwamambala, sithokoza uBA Mabona we-BA Mabona Productions. Yes. Ngokusiproducela amahlelo la. Yes. Nokusivezela ukuthi kwaNdebele sinamakhono angangani, sinabosolwazi nabonolwazi abangangani ababa hlangana nabantu abalwela ukuthi kwaNdebele ibe khona namhlanje. Umbuzo uthini? Umbuzo omkhulu uthi uthini yena? Amandla amaNdebele azophumelela siyakho